Kosrae Interagency Council, Kosrae Special Parent Network, we Kosrae Consumer Organization. Akpalat ye Disability Day action year. Lan with Tagaraska with March Disability Law. UN, the United Nations arela in December and Don, we knock it in yet more in Wangan Land with the March Disability Law. Gosh, in and out. In na jasa masi. Baga tarai la misi nge, kata papa misi ke Kosrae Interagency Council la planning na misi nge main mata wa kapula ito. Misi nge kat tangan with pool line to. We the league na taswe we met nagawa mas disability line kay nakapala tilay line sila misi nge. We kay akilin be masap. Kosrae Disability Act of 2021 sa mga Kosrae State Arela ang kaya kayo may nagawa mas sa kapas lang. Naluto, set de katako gudin som caravan matag okyat tako sa fly utwe yaw sing no. At yung programa ay fon mo kayo rek kay simurangan kayo kaya uli may kosfala ulit ko. Ia misalnya kat si Fenarela team sekolah sin sangkarangin masap si Maurekalan matagawa marches bila Kosrae ngay siya makatarela akilin si was mistelan wait sa kapas. Nangala acting director. Especially long remarks aku sin Governor Marshall, the honorable person case. Masih nunggu ikut sering kat kemudian sekarang, akhirnya metro mas. Kalau sih metkolan Department Education, metkolan Special Ed, nak usah itu tiga lam nak full sih. Saya yang dari mengoyo, kalau ada pilihan berpilih nak bos. Malah tu aku usah akan kain dem metkain, akan kain VOIC, dalam bahasa Mandarin. So you want to represent and going, look to get Mas Chile. She gave it all that may fall in the road. Again, you accept Tibet, kind of the community version, the society version. You must challenge your Roshkin and accept it. Sister Lukandilla got the one of challenge, common acceptance. The in orala dan going east with me ano kita orang sih macam agar desnya bagus. Seperti itu juga panamo fall, but nagawa sih pe agak semakin juga. Kalau na kisan was kis better lain. Era kaya sama fall na kanaran. Now kailangan may nama dikikikilut kita may pain ko yung kasa. May plus mo as Mas sini. Kat pin ke kya siya? Kat kan kya siya kiluk tuta, anak yung sini. Kan kya siya, ek community yan. Kapin niya ni norek malas mo kya siya. Kata pin siya ma as sini ba inorala kain access mesin with mas sa kakas lang. Nagi public structures, public buildings. In one area was new to Japan. Aku kita masuk tarik. Anak semuanya ke God sama asyik apa misi ini, payen ini nak kerja ini. Fina asyik semua palkan lah, nak tengok nak kerja semua ini. Lah ini nasihat, kita tengok sikit kau yes, ini competent, ini nalankai macam. Orang semua orang apa tu ya, orang yang mafalin semua yang sini. Matari tak sampai mana Kosrae. Oh iya sini nasi Kosrae. Malam sih tak congratulation nasi parents. Nakai walan begitu segapas na aslinya. Na ikin parents sih, kalau disability lagi tidak. Open man berhalal. Fasca parents non deni mo asya kasya.
FNC luo tolu challenging Malonga congratulations she was Yorkshire President Auckland accomplishment Kosrae like the Philippines when alle kjære møtte inn på seg. Om vi kjære til han til vi skal bare se om det er skole. Om foreldre som spiller Open that more congratulations until next year. Every day is already been established. Kalau cumaที่มักเป็นการมันไม่เคยนับไว้การวันละapaการmulai inisiatif kesadaran. It takes the whole community in around the capital sector. Sir Robert Sikra, Leo Backer from Kiowa, Saki Store, LDAH Rep, Alexa Sikra pa Kasha Program sila nanaway Pinay Kosrae. Kosrae Supply Women's Group, Kosrae Women Association, Immunization Team, COVID-related assistance program, Koyak said Elias David, Catholic Store, LDS Church, Attorney General Alexa, Obasalan, MMG, Pinan Melim, Senator Selvash Silves, Sydney Dorsey, Senator Moses Thompson. But pangato pa siya flash me. Para si Sagaluk, but show ke donation lowasan, but pa magnagalan dito siya na iket. Laman Lab Senator Bob Skilling. Kaya nga mapangay may COM line friend.
Nghe nó girlfriend nó bò ya mà người, cái gì cũng là mình bò.